يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لبيتي أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركات رمضان ما هو هي ويدما تهنيا لبيتي مها أخونا أختنا هريسكورا دعائكي ببركات رمضان ما هكي أرغن منا باغتي كامياب الله تبارك وتعالى قبول كرنبي هيو عملتك كربي جدا أرغن منك فافا فهبي جدا نركاغ عذاب أرغن من منجو جدا ما هيجي وتوغا نمس الله له ببركات رمضان مس أرغن منا كلمتي وفاوا إلغا مي بردتي undagoo duwas warikan algon men menna besenge rakkaateri balimadu kame algon men terega ammu efawa ni dandi waluga barakate ramadan mas algon menna miwani baddal kof dawati izzeteri akhuna akhtunne ramadan mahaki war barakateri mativeri mahe e mahaki modin ves heokan ekulevegen ba mahe algon men umuruga hayatuga iffaharwes ramadan mahilli vidje kama vaninama ei waram mativeri man hiyokamuge musumaka algon menna wadeun emme furtama kamaka vadinama barakatu dina goiggotum mi barakateri masmi wani nabbe mativeri wege rodumoge terega emme mai emme mativeri alukamaki ramadan mahuge duwalugo wagutuga algon men hifa roda Allah tabaraka wa taala islam diinuge rukunegge gotuga ramadan mahuge roda hifum wani fardu kuraba wajib kuraba kurige ummataka roda fardu kurunu fadan kan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ummata roda miwani fardu kuraba nan Allah wahi kuraba fawe ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun e iman vejjemista kunne tebami hunge kurige mistakumge macca roda fardu kurawun fadan tebami hunge macca roda fardu kurawije ei tebami hun taqwa veri umattake dobeti izzeteri akhunna akhtunne Allah tabaraka wa taala e mukhatab kurawani algon menna mu'minunna ekalange bas wahi kurawwa fewani algon menna algon menge kurige mistakumge macca roda fardu kurawun fadan algon menna mi ummata ves roda wani fardu kurabba ehem veema me roda rakkaateri omaki para muhimmu kame ramadan mahuga kura emme muhimmu kamaki izeteri akhunna kunne ramadan mahuge roda ifun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fawe man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah tabaraka wa taala imam behore ekalange hadratun darumiya sawaban edigen ramadan mahuge roda hifafi mihage faafata wassala dibban Allahu akbar Allah tabaraka wa taala ge dilati wanta kama ekalange rahmata ekalange fadlu wanta verikan algon menna engi haamawege midani
mifada man nabiya sallallahu alaihi wasallam emmeha kantattakun durwegen ho duwaluga wagutuga rode wani timan Allah ashe rode jaza devani timan Allah Allah tabaraka wa taala namaz qurami hunna jaza devani zakat de mi hunna jaza devani nambathanan hukum hitami hunna jaza devani awatteri kamuge gulun damahatta mi hunna jaza devani hama egotuga darin tarbiyat kurma amidaringe hagguta karakateri ami hunna jaza devani ves hama aikawanta Allah tabaraka wa taala ekama wakin khassa gotegga ramadan mahu rodeya guligen emati verwanta ilahu rodawani timan Allah ashe timan Allah rode jaza devani e wahi korwa basuluge waki khassa maane gibavi tobeti izzetere afunna tunne ilmurin vidalu wani Allah tabaraka wa taala ge dirati wanta kamun rode jaza devumuga ಆಮುಗ ತೆಗ್ಗ ಹೇವ ಅಮಲ ಜಸಾದೆ ಬುಮುಗ ಗೆಂಗುಳುವ ಮಿಂಗಂಡು ಬೇರು ಮಾ ಗಿನನ್ ಜಸಾದೆ ಪಣಿಕ ಆಮುಗ ತೆಗ್ಗ ಹೇವ ಅಮಲ್ತ تنبا حلوة دبا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجهنم وصفدت الشياطين أو كما قال صلى الله عليه وسلم سورة صلى الله عليه وسلم के हदीस बस पुलक के आसपावनी रमजान मस औमा विदिगे स्वर्गे के दोरकोळतं गुळुवी नरका के दोरकोळतं बंदु पुरविಗೆಂದಾನೆ आदि ಶೈತಾನುಂಗೆ ತೆರೆಗತಿವೆ ಮಾರಿದು ಗೊಡತಿ ಎಚ್ಚೆಟ್ಟಿ ಕಸ್ತಳು ಅಳುವಿಗೆಂದ ಅವತಿ ಇಜ್ಜತೆರೆ ಅಹುನ್ನ ಅಫ್ತುನ್ನೆ ಒಬಾತೋ ಮೀಗೆ ಮಾನೆಯಕಿ ಒಬಾತೋ ಮೀಗೆ ದೇಹವ ಕಮಕಿ ಹೇವ ಕಮುಗೆ ಮೋಸೊಂಗ ಅಯ್ಯೆ ಸ್ವರ್ಗ ಜೀವಮಟ್ಟಕ ಅಳುಗಣ್ಮೆನ್ ಹೇವ ಅಮಲ್ತಕಂ ಅವಸ್ವೆ ಗಣ್ಣಂ ವಿಯೆ ನುಬೆ ಅಮಲ್ತಕಂ ಅಳುಗಣ್ಮೆನ್ ದುರ್ವೆ ಗಣ್ಣಂ ವಿಯೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ಮೆವನಿ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ಅಳುಗಣ್ಮೆನ್ ನಟ್ಟಕ ಫೈಕೊದ್ದೆಬ್ಬಾ algonmen miyadu miskituge jamaatuga namadu ada nukurwe halatiga tibbas miyadu algonmenna ukuruge jamaa miskituga ada nukurwe fada halatiga algonmen tibikam gawiyas suwaruge diumattaka hulifawa doruta Allah tabaraka wa taala ramadan mahwani huwa dedba algonmen bi hewa amalu ginakura algonmen gega tibbawa hirwes alu namataka rakkateriwuma ramadan mahwa rode rakkateriwuma hewa amaltan algonmen gine-ginen kurakama wani nama mi mativeri mahuge barakai
algon menna geldigen nuda vima ramadan mahaki heokamuge mas emas baddal kuruma vidigen udum nida eba ibbawa ya baghi al khair aqbil wa ya baghi al sharr aqsir heokan kama gede mihaye avaswegen annash adi nubakan kama gede mihaye kama muttalash mi nuba mihunge mahenno mi ureduma faafage mahenno mi kuvveringe kama nuba amaltoge terega ulen vi mahenno mi mahaki hewa amaluge mas mi mahaki taqwa verikamuge mas mi mahaki mi hunge nafsata tahir kuram vi mas mi mahaki iman terikan itur kuram vi mas tobeti ezetere akhunna akhunne roda fardu kore vikan Allah wahi kore vi ayatuge aya nimmawa lavamon mi roda fardu kore vi hikma evani bayan korwa la'allakum tattaqun ay tabamihum taqwa verigum mattake ema taqwa verigumaki ay Allah kuttambu Allah tabaraka wa taala yang urede emmeha kankamu durwegato ema Allah biruwetum ekalange biruwetumge gotum pura heo amal takuge natijage gotum Allah tabaraka wa taala ge azaba emihaka duruwegen diu hemvima taqwa verikan ituruwa mahigi gotuga mimas wanje ramadan mahoge kuriga hori iman terikame no ramadan maha vidigen no ramadan mahoge terega no ramadan maha fahuga algon mege kibaga munnamba algon mege iman terikan ituruwe Allah tabaraka wa taala dekewa lobi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam dekewa lobi hirtu qur'an dekewa lobi eukan kamal wa lobi ituruwegen danji hene mi ramadan mahoge dugastan algon men eda kormunda emvima ramadan mahoge mahakkamuge terega himene emme muhimmu ekkamaki duaduga wagutuga mifa rod ema mi rodeya katerumaki waram muhimmu kame e rodeyan hunna miha ehen duwastakuga miha ga wagutu heda kuragota tafatu wanje ramadan mahoge rodeyan hunna miha emiha ya miha ku zuwabuko emiha dimyan hadiche kiya nedeve bahakum mukhatabu yas ege raddu jawabu ena digen wan sallallahu alaihi wasallam ge hadis furtakon algon men ngeni miha ko miha rodiyan huri miha ka hadiche kiya adafi kama vaninama emiha bunashe inni saimun timanna mihiri rodiyash e rodiyan hunna miha tafatuan rodiyan mihunna ni Allah hattaka kewma buima shawani emmeha eduntaka emmeha kankamu duruwegen fajr sadiqe alikam faalu visuren peshigen irosuma hameya emmastus wanden algon me miti beti umaki hama ekani Allah tabaraka wa taala guru yodigatuma pura kamekam wache em rodiyan hunna mihage halatu war tafatuwa bay befulu rodiyan hunna iruga amu duwaswara khilafa ruligadave ekchikiya bay kala viya nuda amalta ay miyunge faratum fene ei warad derakam ei islam kuran jehe kame ei egoda kase kam vegen wami goten algon men gi gohur husko algon men roda moge duwaluge wagutuga mi bahattani Allah taka ekalange enge maka kiyaman terwege ei mihaka kodde kamenno ekan algon men abadues adanuga bahattan jehen Allah tabaraka wa taala devwafuwa ranuge fursatuge beenun yogotuga hifanjen emme muhimmo kamaki lobete ahunna aftunne algon menge dura katel ko dulum hadi hutur wahaka nudekkum fahish wahaka nudekkum viyanuda wahaka nudekkum ghiba nubunu mihunge wahaka nudekkum netimoshum mihunge wahaka dekkum viyanuda kankamge terega mi emihage du beenun kur mi bar viyanuda ka dogo hedum dogo wa kurum fada nuba anurakkatel kankamum ves algon men bakin khassa gotegga rode hunna iruga ekam salame wanje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa fawe man lam yada qawl az-zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu miyako dogo heduma dogo waha kadekkuma dogo wa kurma ekam kamun emiha durwa nuganna kama bani nama
ena nukanu be hurumun ena ngoti kon faadain hagigi maaniya ki ifada mihaya roden elibe darume sawaba rodaga lazzata hingama juhuma roden Allah tabarak wa taala uttam be rum ekan astu hagigatuga mahrum wegen dan ehmbima roda yaki wage khas alokam ekkam dekigen e alokama algon men marabada samalukan denje Allah devva famiwa ranuge furusatuge beenu algon men hewgatuga ifanje dobeti afunna tunne ramadan mahuge maakamge terega e mahuge rodaage itura faha kollebe anik kamaki e mahaki e mahigga kir qur'an baba lebbimas an Allah kir qur'an ga wahi qurba fawe شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان مهكي إما هيجا كيرت قرآن بابا لبمه الله تبارك وتعالى مولي إنسانية تدوما قتكا فنوبي بابا لبي كيرت قرآن قرآن بابا لبن مدوي لكورب بمهيجي قطوغا رمضان مس خاصة قربا فيمان إما مي مهكي كيرت قرآن مس إما مي مس نابي جنبا إكمكي إما هو أكيد القرآن بابا لبيك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أي ميستكون نبا تدو مغنغي حقا باطل وكيكون قرنبي فتنگ فتك هما إفوي بابا لبي مها ألغن من احترام كرم غتون إفتن احترام كرم غتون ألغن من مي مهوغا بيها غنيكو كيرت القرآن كيبيتو مسك كرمكي برمن مكان لكن خاصة قتيجا أقول من دنيا كفتري فاوا باليمدكم كتيرة كتيب إيروغا إيجا أقول من جينا وقت هيدا كورا إيروغا أقول من بي الله كفوي جينا كيا هم يكن لوبتي أخونا أختنة ديري كانوا كيالا هم يكن ماتين كيالا مك بدلوغا الله تبارك وتعالى مولي عالم بابا لبا فميوا قانون تدو مغو نيستكم مولمبي گوي افتوغا اوتي كوچه كان اگما algon men efatuge tarjuma kiyam efatuge maana algon men deneganna masaka korandi vivarakun ekiyat qur'an ge tafsir e ayat bawale bi sabab e ayat hu huri gulunta e ayat kun dehawa kankan algon men visna fikurkon ekankan hoda gatuma masaka kora ema mi رمضان مس معبدين با السبب إما هيجا الله كلام فل كيرت القرآن في بابا لبيك كيرت القرآن كي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله هيك رباني أي إفوتوغا إف الشك كمن الله حضرة بابا لبي كما مدوغا إف الشك كمن نوا أدي إفوتوغا هوري إف بس وأحكي كام مدوغا بس إفس من مركز شك النوا حق حقيقي فين فتك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إكما إفتكي أي تقوى برنبا تدو مغي هما ألغن من بي تقوى إتر قرآن رمضان ما هو رودم بس ألغن من بي حاصل قرآن تقوى هما التقوى حاصل كوك الله قدم هم نتيجة بوتم الله بابا لبي مقدس فتوك فادا ألغن من القرآن هم بيما ألغن من بسنا فكر قرآن بي كيها بركتو تمنايا كيرت قرآن من رمضان ما هو كيري جنداني لين قرآن بي راوان بي بسنم بي كيهنتو تمنى بغوتا كيرت قرآن إكوغا إيدا قرآن لبيتي أخونا أختنة كيرت قرآن نم ممس معبقين غسباوا فدان مما حكي إما هيجا الله تبارك وتعالى ميستكون دعاء إجابة قرآن ميستكون نركا منجو قربا ماهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلكم ألغن من نيجني ثلاثة لا يرد دعاهم تمي هج دعاء إجابة ندي دون قربه ترين كي رود بريا الصائم حتى يفطر أو كما قال صلى الله عليه وسلم رود بريا ena roda viidlo maddan ema roda hunna wagutaki emihage he dua ijaba huma koy range fursat malaikatun emihan he dua kodde fursat
ema mi baran hiyo rangalu amin hama igota komme duahaku komme riyaku Allah tabaraka wa taala ekadange alutukunge tenen eta bayaku naraka mintu koddeba lobete akhunna aftunne miyabworen wakin munasib miyabworen wakin rangalu miyabworen wakin rangalu hiyo fursatek ko baat ema ekama algon men masake kurambi komme riyaku es Allah naraka minju kuravwa distuge terega emihunge terega timannaage nam vestimene to heo amalu kuram hama ya kuga mi ramadan mas nuwata komme ramadan ma hebbes ma begen matveri begen da anik kamaki ei ramadan mahuga real kampu ramadan mahuge komme reak evves re watta nuda real kampu kama bani nama ei warabbudu keve warabbudu makkame baram mativeri daraja libigenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fawani man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ramadan mahuge reeta hoga re alukam koffiya ramadan mahuge re alukam koffiya emihage guriha faafe fohige ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi emiha kuri kure fo emiha faafata fohige dobete akhunna aftunne algon men riyad wal uffafaga terega algon men riyad wal ihmalu ma farwa kudakuma farwa kudakuruma Allahge haggutaka rakkater noma eta bawaru needeve kankamege terega tiben algon men ema mi libigen wa ranuge fursatuge beenum algon men hewgotuga ifamvi algon men naki mi ramadan maha vidigen faafa fohevigen da mihunge terega uma ema ramadan mas khassa begen wa maavegen wa anik kamaki mi mahaki dua ijabawa adi hame gota naraka Allah minju kurawa ai kamuga pat lobati izetere ahunna aftunne barakat ramadan mas maavegen wa ane sababaki mi ramadan mahaki mata barakat ramadan mahaki Allah tabaraka wa taala ima higga warab barakat re kamgawa lailatul qadr videre labba faware mahakabat ramadan mahuge ahudihage reetahuge tereen reaki ei warab barakat re Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa hadis kurwa fawe fihi lailatun khairun min alf shahr ramadan mahuge terega wiye re ere inhas mahabburen hiyukam boduwegen bare man hurimaha faqad hurib ere ge hewa dharmya sawabum mahrum wi miha emiha mahrum wi kebesne ere rangalu gotuga nudibijja ege hayatu ramadan mas as fahudiha ge deta nimigen da iruga emiha ayan ramadan mahuge lailatul qadr vilere hewa amaluga eda kollan emiha nudibijja emiha ki warab bodu hewkamakum mahrum we fawami ehem wegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekam bayan kuraqatla em lailatul qadr vileriya ki ekadunne ei aram man mativeri re iz qur'an go sallallahu alaihi kuraqafani lailatul qadr khairun min alf shahr innas mahabwaren hewkam bodu wegen bare yakana kan innas mahaki ei addiha tin ahar yakana visna fikuru ingala fikama bani nama emme rehegga hewa amalu algon men ragala koftiya ere algon men nan hewa amalu ga heda korvijjiya algon men nan elibuni alun ehen umure hewa amalu ga heda kuran algon men ge mi ummatu ge mi hunge umur kan nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kuran wa fani astalaha haddiha deterega amugotega mi ummatu ge mi hunge umur hunnaka aram madubayaku evvuren ituruwegen dan addiha tingaharuge heyokanta kurumuge nasibu algon men libigen ebede algon men ramadan mahuge reetoge tereng lailatul qadr vilerega heyo amal rangala korvinchi mige manenno algon men ehin murihare ko farwa kuda koffa hama ekani lailatul qadr videre gaiti manna algon qurani hota balagen algon men
ekkan egota masaka kurum mabboren buddhi beri gotaki mule ramadan ma kives yokamuge musuma baatibe ramadan ma hoga he amal tak binakuro ramadan ma hoge komme duaku Allah hattaka ikhlas terive hure rodahifu komme reyaku Allah hattaka reyalukan ada kunu ama egota fahudiha bakin khasa samalu kame debbagen fahudiha ge retakuga ama hela hure ew amaluko Allah uttam me ragal gotuga miha masake kurambi ramadan mas ekkon nimige inda iruga miha yagim wane Allah ge sunula ekkon timanna miha rawani ramadan ma hoge retahuge sahada hew gotuga hew amaluga matiga hedo koffe ega terega laezo qadri videre ves timanna wani ibifai lobeti akhunna akhunne mi ranuge fursate mi niyomattakum furigemba mahe mi hewkamuge mas Allahu tabaraka wa taala en algon men ummid kurambi algon men nam me duwas waruga dima ifa miwa urakkateri balimadu kamuge terega algon men ge halat miwa marabboda undagu halataka gos mistaku miwani getahuga banduegen tibenjei algon men ge terem bayen ahunna ahtun min urakkateri balige miwani shikareka ve algon men ge terem bay befulna ebefulunge diri ulunge kankam miwani dati undagu wagutakam dimaif algon men nam dimaif awa undagu emmeha kankama men dimaif awa emmeha hiddati halet takun algon men aragatuma barakate ramadan ma hoge beenun